Bula. Gue minuni mereka rakyat untuk teletak di forum 60 FM, namun 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambulu binaka. Se kue ungo na pagaleleka ni nonda itu tu kue nambungi ende indai. Erto be bandita ina tambanin raki mainandi ni sana tegi bu wakile to kaya ni nambungi ni kuwa le ado be ni mataka na tangin lambo yasa. E kuni na tangin lambongo ni ndabo ko tarota ni banan rau basa ula kilomita ra boira ke sawa irara ena singelibu ni kuwa. E na makina mena lai toka rauta ni ronan rau walu sanga kilomita ni ndua ni aua ena boira ke sawa irara ena tolu na kaloko ena mataka dada ni mataka. E bagarita ko teri a telifo nandari kata bakatawa na tambanin raki ni nama ki mena tombi na uda e na bunga na besi biti kaungo e none kau toka mai na tangin lambao e asa. Rauta ni ono nan rau na undolu na leo ni ponua e nama ki merna bakila na bakatata ni tangin lambao e asa. Gua itu e tutu bate ni ono sablu ono pasende na leo ni ponua. Kanen darekta na tambani lenga tumbukoso o basi tisoko ni sa solitigo na ibaga sala ni baga rau e na bugunin raki enda sa na makatiko e kai osoko ni nama ki mena taburaka e so na bibale kan bandabora na bibuni kau ke na baga dada e na nonda be tiko sa tu baga rau na lingani lawa e na baga rau kina tangi lamba e asa e baga reta ko ACP Abdul Khan na Chief of Operation ni Obisa nirsambi wabo ki en rau na linga ni lawa kina BSABT e be bana numi na tamba ni Obisa en bimbi ni ken na rokobiti ko na lawa en lo mani bide na singa mayungo en anditi ngana bata tambu ni beto sayaki mai na tinigan na kaloko kina bana kaloko en mataka dada kinangito e sandingi takyo Jenny Brezel me sandoni bi katabuli dibo ni team ni netball ni biti o Brazil enduan na marama e pagkitabi na kena rawati binaka nanggito ni Firebirds e nasotsot ni ANZ Championship kina Suncop Super Netball may na runundolo tinikalima kina runundolo tinikadiwa and daw tawrotu ni tutu bagandaw di bikatabulidi ni Queensland Firebirds o Brazil e kaya ni sabaka namata e nanon rapakabulidi binaka na wanelewa e nabugininggitongo na netball e nanon tapanua. May tapikir na pagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rano na seman stiseni na Radio Fiji 1 kinabula FM ni pagading binaka. Untuk toka beo na be sere so na Bula FM na mo duana sere eso. Bula FM, number 2 NSR.